ریوبریا خسر به مناسبت جشن رمضان هجمارک گرتین زندان علایا یا قامشلو سربست بردان کسی که سربست هاتن بردان چاره یک جدما جزاین خواه بداوی آنی بون افسروک اوفیسا داد و چاکسازی خالد رمو دبیجه آزاد کرن وان گرتیان در فتکه که جاره کدن او کسی که زندانی هاتنه بردان تولی جواکی ببن دما سربس بردانا هجمارك قرتيانا جزندانا علايا لقامشلو جاليه نفسجها دادو چاك ساسكريني ياري ببريا خسر لباكورو روجالات سوريا لغور برپرسي نفسجها دادو چاك ساسكريني حكم وان قرتيان جبر رفتار وان يباش هاتيه كيم كرن لورا بهالكفتا ججنا رمضاني هاتنا عفو كرن هذا القرار هو بمثابة فرصة لكم. أفريار درفتك بو تبليبونك دم بريك جدال ناف جواكي وأم جوارا تكاز دكن چارا سركرنا كريزا سوريا قد بريا تندروية نابا بأن الحل للأزمة السورية الحالية هو ليس خطة. ده همان روجه ده یک شم 16 نیسانه هجمارك قرتين دن جي قرتيقها غويرانه لباجار حسكي جي هاتبون بردان سالن بريجي بنافبين كاريا سروك هوزن عرب این نافچه هزن سوريا ديمقراطيك هسده و ريفبريا خسر بسدان قرتين نافخوي ين باريزگهن ديرا زوري رقا و حسكي قبتومتا داعش هاتبون قرتن او سربس بردان دی چلیا 2020 ده 300 گرتی دو گولانا 2020 ده 30 گرتی دو جوتمها 2020 ده 631 گرتی و دی نیسانا 2023 ده 20 گرتی حتی نها به هزاران سرکرده او چکدارن داعش ین بیانی دی گرتیگهن هسده و ریوبریا خسر دمانه لبندينا لبار ريفبريه بين دادگه كرن آن بو ولاتن وان بين وگوهستنو لور بين دادگه كرن لولو خان روداو